Hannah Arendt. Ne postoje opasne misli, mišljenje je po sebi opasno. Tužna istina je da najviše zla učine ljudi koji se ne mogu opredeliti između dobra i zla. Postoji čudna zavisna veza između nerazmišljanja i zla. Politička pitanja su preozbiljna da bi ih ostavili političarima. Praštanje je ključ akcije i slobode. Misliti i živjeti u potpunosti je ista stvar. Gde su svi krivi, niko nije kriv. U tiraniji je mnogo lakše preduzeti akciju nego misliti. Obećanja su ljudski način naručivanja budućnosti. Zlo se hrani ravnodušnošću i ne može postojati bez nje. Svaki kraj u istoriji nužno sadrži novi početak. Misao i akcija nikad ne smeju da se razdvoje. Retke devojke su lepo izvajane kao dobar konj. Ako ne poznajemo svoju istoriju, osuđeni smo da je živimo. Svi mi imamo grešku iznutra. Nijedna kazna nikad nije bila dovoljno snažna i zastrašujuća da spreči zločine. Mišljenje ne vodi do istine. Istina je početak mišljenja. Iskrenost nikad nije bila jedna od političkih vrlina i laži su uvek bile opravdane alatke u političkim poslovima. Nasilje može uništiti moć, ali je ne može stvoriti. Suština je, kako je to Marks video, da se snovi nikad neće ostvariti. Strah je nezamenljiva emocija za preživljavanje. Veoma je teško i depresivno priznati krivicu i pokajati se. Samo je licemer pokvaren do koske. Jednakost je rezultat ljudske organizacije. Mi nismo rođeni jednaki. Sukob između umetnosti i politike ne može i ne sme biti razrešen. Rat je postao luksuz koji samo male nacije mogu priuštiti sebi. Moraš misliti celim telom i dušom ili ne misliti uopšte. Potpuno nov koncept u politici je retkost. Nasilje je izraz nemoći. Svi zakoni prvo stvaraju prostor u kojem su uvaljani i taj prostor je svijet u kojem se možemo kretati u slobodi. Poenta je u tome, kako je Marks to video, da se snovi ne ostvaruju. Mudrost je vrlina starih. Izgleda da dolazi samo onima koji, kao mladi, nisu bili ni mudri ni razumni. Ono što predlažem je vrlo jednostavno. Razmislite o onome što radite.